Kublai pibaro kibajipet ya kaneka channel malakapor syakapor. Te perlok ngaklemla ban penmi video show malakapor hakine kibanai baladep war baki bun kikam kibate yanga. Te mentang ine page yakine kipus kibalaj kabadai jongka RRB Railway Recruitment Board arajar arpusan kabadai jongka grup D. Te kelapan mi hadu live arajar saus pa live ho prateli kipus baro hala kijong kipus baper. Badia kini kipus bapia banaplay kadeya ki balapas ya ka kelas 10 sajrong kiyo banaplay lane ITI lane tamru piyo banaplay. Te katarik bakhadu bakin pedang ya ki application kande hadu ka artadik banai ba arhajar arpusan. Te mentang ini page ya ki kerteng jong kipus grup D arajar arpusan. Kipus kidon hadu lai pau arhajar saus pa lai pau prat li kipus baro. Padia kini kipus kilapia hala kijong ki vacancy pus. Kebanikong kadai asistan S anti hadu arhajar khat ar teli kipus baro baar asistan workshop match hadu lai hajar new pau new teli kipus baro balai asistan bridge lai spa way teli kipus baro basau asistan carriage an wagon ar hajar sanspa prapeu new teli kipus baro basan asistan loko shed diesel sauspa arpau teli kipus baro asistan loko shed electrical kendai spa sanpau teli kipus baro bahnyau asistan operation electrical new spa sapusau teli kipus bapra asistan PW ar spa sau peu new kipus balaj bakendai asistan TL an PC workshop Hendrew spa ar pausan teli kipus balaj pasipau asistan TL an AC hadu si hajar san pau way teli kipus balaj khadway asistan truck machine new spa kendai teli kipus baro khadar asistan TRD si hajar lai spa prapeu way teli kipus baro kibalaj khalai poin seman B hadu san hajar san pau pra teli kipus baro khatsau truck maintenance grade 4 hadu khat lai hajar si spa prapeu new teli kipus baro kibalaj nangta ka age limit yakini kipus kadai khat pra hadu lai pondusnam bat kandon ruka age relaxation yaki kategori baper nang ta kajingsiu kadai pe level 1 of 7 CPC pe matric kata kadai kat prahajar bat pindang yo ru sakiwe ki allowance nang ta ka essential qualification pat ki balapandep ya ka kelas 10 ITI lane tam ru lane National Apprenticeship Certificate NSC granted by NCVT piyo ban apply bat kandon ru ka medical test yakini kipus tekum na ban apply yakini kipus ki kandidat ki bakwa ban apply yakini kipus piha ban apply online bat haswa bat pin apply piha ban register swai lade bat pisala ban apply andai lada pila apply teng yakini kipus jong ki railway recruitment board te pisu login da uju UID badu password bat pisala ban apply te ya ka website ngan sabu apo ka description below nang ta ka application fee bat general OBC candidate kadai sanspa baria ki SC ST candidate PWD kadai tang arspa sanpau tingka te ki bakwa ban apply kini kipus te sa le no kloy khnang bakan khamsuk yapi
kibakwa banaplay kini ki post. Tetang kini kecing pentep kublai siban ngin sekendo.